alauna manin kakabsat. Rugya ng teman tagkalin. Ado ti dagang nga itakdang ko yan. Kakabsat dahito ti accomplishment mi. Bubong na lata ti kurang nan. Anda pa additional na dito likod. Yan. So dirty kitchen kanang mo dahito kakabsat. Dahito ti kalkalyag. Kakabsat dahito ti bubrat ag kalinak. Ano sila ini? Exercise. Takdang tayo yung ilaga na kakapsat. Ito yung exercise.